duara hapo chapu. Tafari ya Munini wa President William Ruto gicigo-ini giki gya gicua-ini yambiriirie kiharu-ini kia Watamu kaunti-ini ya Kilifi. Wakimuona William Ruto akinyururia mungethaniro kumana na mĩario ya kinyururitie wandikithia wa aikia a kura ũrĩa ũrathiĩ na mbere kahinda-inĩ gaka. Itanya rĩa thabarĩ yake ya thikũ ithano mwena ũcio wa gicua-ini rĩrĩ kuha andu kwiyumiria kwiyandikithia ta aikia a kura. Usiambiwe ya kwamba hakuna maana ya kupiga kura. Kura ndio itakupatia barabara, ndio itaweza kukufikishia stima kwako, ndio itashughulikia mtoto wako asome, ndio itashughulikia mambo ya matibabu ya afya yako. Na hiyo lazima upige kura kwa watu ambao wako na mpango. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kilifi, Iceera riri riri thiku imwe tu thutha wa murugamiriri wa gicigo giki gya gicua-ini Nelson Marwa korotera mungethaniro kuguihia aria mareyumiria kwiyandikithia ta aikia a kura. Mwaho wa Jubilee Iceera-ini riri ria Ruto ningi ugikirira kuhurira ndefe utongoria wa kiama kia Jubilee. Nyinyi bwana, mbele ya kusema eti bara na pwani, mbele ya kusema kubaguliwa pande hii na pande ile, nyinyi mtueleze hizi pesa ambazo Jubilee, Uhuru na Ruto na Jubilee wanatumia, kiwa prime minister, wewe ukiwa vice president, wewe ukiwa waziri, mbona hamkufanya mambo hii yote? Pesa ilikuwa inaenda na nani? Miaka yote hata kwa watu wa kulalamika tu. Gicigo gya gicua-ini kiri kimwe kia iria cire na unini wa andu aria meyumiritie kwiyandikithia ta aikia a kura. Ona President Uhuru Kenyatta akoretwo gicigo-ini kiu gya gicua-ini ica ikuhi kuha andu kwiyumiria kwiyandikithia ta aikia a kura. Lakini nawaomba kwa unyenyekevu, ndugu zangu, ikiwa tumekubali ukombozi, ni lazima tuwe na silaha yetu, na silaha ni kura. Na mimi nataka tufanye harusi mwezi wa 8, tununue ng'ombe nyingi na mchele, lakini mpaka kura ndio huyu bwana tufanye harusi twende State House. Tafagia takataka zote za Mombasa na ufagio wa Jubilee. Mombasa nzima inakwenda Jubilee. Na Harambe Rita na riri riukite uriri mungethaniro uratitia wandikithia wa aikia a kura uria urathie na mbere. Na kiama kia Jubilee ni kinyururitie miario ya mutongoria wa mungethaniro kumana na cira uria mungethaniro handite igoti-ini kuregana na mihango ya uthurimi wa register ya aikia a kura. Jubilee ni igigitetia kuheanwo kwa macini nyingi cia wandikithia wa aikia a kura icigo-ini iria mungethaniro uri na urumiriri munene. Ifande cia atongoria a hau kabere Daniel Moi na Mwai Kibaki ari imwe ciirire kana kwandikithia aikia a kura makiria ma 10. That there is a credibility challenge for the IEBC because of the history of IEBC, and even the new team led by Mr. Chebukati and Mr. Chiloba has got credibility issues, especially in some of our strongholds, because they're seen to be coming from areas that are essentially called NASA ODM. Na utongoria wa mungethaniro ucio ukiire thirikari njama ya kuiya kura na njira ya kwandikithia aingi a andu icigo-ini iria kiama kia Jubilee kiri na urumiriri munene. Mutongoria wa kiama gia Ford Kenya Moses Wetangula agiakiriria gucukira Jubilee kwandikithia andu kuma nja ya bururi ta aikia a kura guku bururi-ini. That we have noticed with regret that in Trans Nzoia County, which is a frontier county, particularly in the constituency of Endebess, some foreign voters are being imported from Uganda. No kamiti ya IEBC ni nyururitie miario ino na wegitetie cira uria wahanditwo igoti-ini kurugamia uthurimi wa register. Grifotera Inoro TV ritore kon masharia wa Gashuru. Harambe Jubilee